Shwmai, a chroeso I ran 2 o Uned 14 o'r cwrs SYLFAEN. Welcome to part 2 of Unit 14 of the Foundation course. Uned adolygu, ond yn y rhan yma byddwn ni'n ymarfer ffurf gryno dyfodol y ferf dod. In this second part, we'll be looking at the concise future form of the verb dod, to come. Fel arfer, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr wrth iddi fynd trwy'r drilio. As we are going through the drilling exercises, please don't look at your course booklet. I ddechrau, beth am i ni sôn amdana I? Let's start talking about ourselves. Do fi yn y car. Do fi yn y car. I'll come in the car. Do fi yn y car. Do fi ar y bws. Do fi ar y bws. I'll come on the bus. Do fi ar y bws. Do fi ar y trên. Do fi ar y trên. I'll come on the train. Do fi ar y trên. Do fi ar y beic. Do fi ar y beic. I'll come on the bike. Do fi ar y beic. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd I ofyn cwestiynau gan ddefnyddio ti a chi. We can ask some questions using both the ti and chi forms. Sut doi di i'r gwaith? Sut doi di i'r gwaith? How will you come to work? Sut doi di i'r gwaith? Sut doi di i'r parti? Sut doi di i'r parti? How will you come to the party? Sut doi di i'r parti? A nawr yn defnyddio chi. Sut dewch chi i'r parti? Sut dewch chi i'r parti? How will you come to the party? Sut dewch chi i'r parti? Sut dewch chi i'r dosbarth? Sut dewch chi i'r dosbarth? How will you come to class? Sut dewch chi i'r dosbarth? Gwych. Nawr dyn ni'n mynd I sôn am un person arall. Dychmygwch bod na barti gwisg fancy. Just imagine that there is a fancy dress party.
Daw Ceri fel Batman. Daw Ceri fel Batman. Ceri will come as Batman. Daw Ceri fel Batman. Daw Sam fel canwr opera. Daw Sam fel canwr opera. Sam will come as an opera singer. Daw Sam fel canwr opera. Daw fel bachgen ysgol. Daw fel bachgen ysgol. He'll come as a schoolboy. Daw fel bachgen ysgol. Daw Dafydd a Siân fel bwystfilod. Daw Dafydd a Siân fel bwystfilod. Dafydd and Siân will come as monsters. Daw Dafydd a Siân fel bwystfilod. Nesa, dyn ni'n mynd i sôn amdano ni a nhw yn gadarnhaol ac yn negyddol. We're going to talk about us and them in both positive and negative forms. Gydewch ni ddechrau trwy sôn amdano ni. Beth yw meeting yn Gymraeg? Dyna ni, cyfarfod. Cyfarfod. Down ni i'r cyfarfod nesa. Down ni i'r cyfarfod nesa. We'll come to the next meeting. Down ni i'r cyfarfod nesa. Ar ffurf negyddol, ddown ni ddim i'r cyfarfod nesa. Ddown ni ddim i'r cyfarfod nesa. We won't come to the next meeting. Ddown ni ddim i'r cyfarfod nesa. A nawr sôn amdano nhw. Do'n nhw i'r cyfarfod nesa. Do'n nhw i'r cyfarfod nesa. They'll come to the next meeting. Do'n nhw i'r cyfarfod nesa. Ar ffurf negyddol, ddo'n nhw ddim i'r cyfarfod nesa. Ddo'n nhw ddim i'r cyfarfod nesa. They won't come to the next meeting. Ddo'n nhw ddim i'r cyfarfod nesa.
Nawr i gloi, dyn ni'n mynd i gyfuno'r ferf dod gyda'r arddodiad a. Dod a. Sy'n golygu to bring. Dod a. Do fi a bara brith. Do fi a bara brith. I'll bring bara brith. Do fi a bara brith. Do fi a llaeth. Do fi a llaeth. I'll bring milk. Do fi a llaeth. Do fi a bisgedi. Do fi a bisgedi. I'll bring biscuits. Do fi a bisgedi. Do fi a choffi. Do fi a choffi. I'll bring coffee. Do fi a choffi. Da iawn. A dyna ni, diwedd uned 14 rhan 2. Hwyl am y tro.